Kabalo, depalo. Ajde igram C6. Karokan. Otvaranje karokan i sada ja to ne znam, igrat ću ovu varijantu. Znam da može biti opasno sa G4 nešto. Aha. Ajde, može ovako onda kad je... Šta ću? Ajde ovako. Moram vidjeti gdje ću konja, kako ću konjima to igrati. Ajde tu, C5. Igrat ću skakač D7, pa ovaj lovac mi je malo problem. Moram vidjeti kako to. Skakač ću na D7, ovaj skakač tu, opa, vidi šta čovjek sprema. Kako li svinjarije čovjek sprema? Ajde ovako. Tu. Ovako on to. Pa ja ću to ovako onda. Znači prijetim uzeti. A uzmem šta ću, neću razmišljati. Dobro, ne znam varijante, znači mogu bi ja tu nadrljati. To je jasno, ajde tu. Tu ću, on čeka da ja igram, da se pokrijem tu. Aha. Bit će tu svega, vidim već. Ja bih mogao tu igrati i... nadrljat ću ja tu. Znači čovjek zna dobro teoriju, nije on ono Rusina koja... L4 ću, L4, ne mogu lovcu, vidite što se događa kad igraš ovako. Dobro, ništa, ajde ovako tu. I sada ću igrati ovaj... Aha, on gleda to. Pa mogu je možda to i čak igrati. Da uzme to. Šta li ovaj sprema tu? On će šah, kao... Dobro. Uzmem on šah, ništa, ja moram tu. A dobro, ajmo. Pa imam neka dva viška, možda nešto ostane od svega toga. Možda nešto od svega toga ostane. Dama tu ili tu, ajde tu ću. Prijetim ovog. Ovo je sve daje, uzeo mi je to pa lako što daje. Nabijem ko vola, evo moram priznati stvarno. Prijeti tu, moram bježati. Ako nije to neka mašina, nabijem ko vola. To nije moguće tako igra previše nekih poteza koje je teško pratiti. Sad je stalo. Mislim, igrao je za puno jači rating od svog. To želim reći.
Možda ja ne ocjenjujem dobro, ali ovo je kako me razbio, to je bilo za pamćenje. Šta prijeti tu? Prijeti uzeti ovog. Ajde G5. Ja da otvorio sam se sad ovo, a bilo je za to. A sve jedno. LG3 mate. Pa dobro, mislim, meni je, čini se da je to odigrala mašina. Previše je sve forsirano bilo. Nije vidio mate LG3. A ima dama H5 sad, dobro. Tješim se. Da, ovo je bilo strašno. Znači, on je tek počeo igrati kad je ovako puno bodova dobio. Može biti da je neki ekstra igrač. Ali ovo kako me razbio, ovo je za pričati. Narašta ima. Ali dobro, evo, pogledajmo partiju, vidjet ćete malo kako to ide. Forsirana igra, ja sam igrao malo bezobrazno, on je igrao odlično. Ako nije mašina, ok, ajmo dalje.